Ekipa je ohranila 100% izkupiček tudi po tretji tekmi v prvenstvu v prvi ligi Telemach. Dvoboj proti Bravo se je končal z zmago 2-1 po prvem polčasu, suvereno vodstvo 2-0 z goloma Marka Božiča in Jojota Iličiča iz 11-metrovke, potem pa napet drugi polčas z nižanjem rezultata in z ubranjeno 11-metrovko Ažbeta Juga v zaključku tekme in tretja zmaga v tretji tekmi za nadaljevanje 100% serije. Vsi najzanimivejši trenutki nedeljskega popoldneva v Ljudskem vrtu v nadaljevanju. Rekao sam igračima, konačno jedna pobjeda bez drame.
A trpili smo i danas očekivano 9 izmjena u sastavu, ali morali smo ući u taj rizik jednostavno jer igrači koji su danas počeli došli bi u opasnost da su 20-25 dana bez utakmice, što bi bilo jako opasno. Kažem, zbog toga 9 izmjena je stanoviti rizik, ali rekao sam i prije utakmice, oni su naši igrači kojima neizmjerno vjerujemo i opravdali su to. Odradio je svako koliko u ovom trenutku može i bilo je to dovoljno. Naravno, došlo je i u jednom trenutku do situacije da i ne bude dovoljno, ali onda tu svoju ulogu odradi i Jug. Na kraju krajeva su najvažnije ta 3 boda. Ja sam sretan za moj gol, sretan za odbranu Jugu, ja sretan za dat penal od Joja, tako da najvažnija je ekipa, naša 3 boda, tako da ja, svi smo sretni. Po prvenstvu zdaj nov vrhunec te še mlade sezone in sicer povratna tekma proti Fenerbahčeju v tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer bo potreben vsak glas v Ljudskem vrtu, vsa podpora za nadaljevanje sanj, kot se je izrazil trener Krznar. Dvoboj Maribor-Fenerbahče v četrtek v Ljudskem vrtu 20:15.